Data mu izina rya Yesu Kristo, Baba kwa jina la Yesu Kristo, turagushimiye, tunakushukuru kuri Imana yumva, kwa sababu uko Mungu unasikia, kandi uri Imana yishura. tena uko Mungu unajibia. Ijambo ryawe rirarema, Neno lako linaumba, ijambo ryawe rirahindura. neno lako linabadilisha. Ugiye kuryumva, yote anaenda kujisikia, reka rimwubake, acha limjenge mu izina rya kwa Yesu. jina la Yesu. Amen. Amena. Turabaramukije mwese, Tunawasalimu nyote mukunda gukurikira ikiganiro. ninyi ambao mnafuatilia mafundisho yetu. Haracariho ivyizigiro, kungali matumaini. amahoro y'umwami Yesu, amani ya Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. wawe pamoja nanyi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tunaenda kusoma neno la Mungu igitabo cha Matayo, katika kitabu cha Matayo ibice 27, sura yake ya 27, umurongo wa 5, kwa mstari wake wa 5. aravuga ngo, nasema, aterera izo ntete z'ifeza aheraho urusengero, aragenda arimanika. Imana ishimwe cyane. Amena. Amakuru tugiye gusoma, habari ambayo tunamaliza kusoma, na makuru y'umugabo yitwa Yuda. ni habari ya mtu ambaye anaitwa Yuda. Yuda yari mu ntumwa za Yesu 12. Yuda alikuwa katika wanafunzi wa Yesu 12. Yuda niwe yabika igiseke canke ishakoshi y'amafaranga. Yuda ndo alikuwa anaweka shakoshi au kesi ya pesa. Nukuvuga igihe bakenera kugura nk'ibintu canke bafasha urugendo, ilikuwa wakati ambao wakitamani kununua vitu au wakichukua safari. Nukuvuga ni Yuda yategura ibijanye n'ivyo. Ilikuwa ni Yuda alikuwa anafuatilia mambo kama hayo. Kandi birivuga ko Yuda yiba amafaranga. Na Biblia inasema kwamba Yuda alikuwa mtu ambaye alikuwa anaiba pesa. Ariko Yesu akihorera. Lakini Yesu alikuwa anamjua na ananyamazia tu. Yuda agira ku rugezo agurisha umwami Yesu. Yuda ikafika paka wakati akamuuza au akamuuzisha Yesu Kristo. Bamuha amafaranga, wakampatia pesa. Ariko ayo mafaranga ntiyayariye. Lakini hiyo pesa hakuikula. Ayo mafaranga byarangiye ayataye. Hiyo pesa imetokea paka wakati akayatupa. Biza kurangira yiyahuye. Yani ikafika kiwango chenye akajiua mwenyewe. Dushaka kuvuga ibintu 9. Tunataka kusema vitu 9 bituma umuntu yiyahura, vinafanya mtu anajua mwenyewe. Hari ibintu 9, kuna vitu 9 bituma umuntu yiyambura ubuzima. Inafanya mtu anajivua uhai. Niki gituma rero umuntu ashika ahantu yiyambura ubuzima? Sasa ni kitu gani ambacho kinafanya inafika wakati mtu anajivua uhai wake? Kugira ngo umuntu abashe kwiyambura ubuzima, ili mtu apate kujivua uhai wake, abari ikintu kiba cyabaye. Kuna kuwa kitu ambacho kinakuwa kimefanyika. Birashoboka kiba cyabaye mu buryo bw'imwemu. Inawezekana ni parti ya kiroho. Birashoboka kiba cyabaye no mu buryo bw'ibiboneka. Inawezekana ni parti ambayo inaonekana. Tugiye kuvuga rero ibintu 9. Sasa tunataka tuseme vitu 9 bituma umuntu yiyambura ubuzima, inafanya mtu anajivua uhai. Ikintu cha mbere, kitu cha kwanza ni Satani. Ni shetani. Satani ni watuma abantu biyahura. Ibilisi, shetani ndio anafanya watu wanajivua uhai wao. Satani ni watuma abantu bapfa. Shetani ndio anafanya watu wanafariki. Satani ni watuma abantu biheba. Shetani ndio anafanya watu wanajiona kama hawafai. Satani watuma abantu batakaza ubuzima. Shetani ndio anafanya watu wanapoteza uhai wao. Nukuvuga hari umuntu ashobora kwiyahura. Inasikika kwamba mtu anaweza kujiua bitewe n'ivyabaye mu miryango y'iwabo, kutokana na mambo ambayo yametokea katika familia yake. Hari imiryango abantu benshi bakunze gufara uko biyahuye. Kuna familia nyingi watu wengi wanakufa kwa sababu ya wanajiua kwa sababu ya mafamilia. Hari abantu benshi mu miryango haba hari umuvumo, na kuna watu wengi katika familia zao kuna laana, haba hari uburozi, na kuna uchawi. Ugasanga umuntu bamuroze. Sasa ukutana mtu wamempatia uchawi, ubwo burozi bamuroze, na hiyo uchawi ambao umemroga bukamutera kuja kwita mu modoka, inamfanya aende kujitupa katika gari. Ubwo burozi bugatuma agenda kwita mu ruzi guzuye, na hiyo uchawi unamfanya huyo mtu anaenda kujitupa katika bahari ambayo ni kubwa sana. Ubwo burozi bugatuma umuntu yihasumu, na hiyo uchawi unafanya mtu anaanza kujipea sumu. Nigeze kuganira
kuganira n'umuntu Niliwahi kuzungumza na mtu fulani yari yaje kunyaturira, ambaye alikuwa kuja kutubu mbele zangu. yiyiciye umwana wiwe w'imfura. Akasema kwamba yeye mwenyewe alijiuia mtoto wake wa kwanza. Yafashe sumu arayikoroga, Alichukua sumu akaikoroga, ayihereza umwana wiwe, akisha akapatia mtoto wake. Byari ibintu bibabaje cyane, Ilikuwa ni kitu ambacho kinahuzunisha sana. abimbwiye umutima warandeye. Wakati aliniambia nisikia roho inaniuma sana. Ahejeje kubikora, Wakati aliyafanya acamara iminsi, akamaliza siku, umwana mugumiza ngaho, mtoto anamwacha hapo hivyo. umwana araremba, Mtoto akakuwa mdhaifu kabisa. we yarazi ivyo yakoze. Yeye alikuwa anajua yale ambayo aliyafanya kwa mtoto huyu. Umugabo aramuha amafaranga mutware kwa muganga. Sasa mume wake akampatia pesa mpeleke hospitali. Ahenda umugabo ngo ariko aramuha imiti, Akamdanganya mume wake kwamba iko nampatia dawa, ariko atamita ariko aramuha, lakini hakuna dawa yoyote alikuwa biza anampea. kurangira bamutwaye mu bitaro. Sasa ikatokea paka wakati wakampeleka hospitali, Umwana caracika, mtoto akafariki. ariko umuvyeyi arababara amaze kubona umwana apfuye, Lakini mzazi akaumia sana kuona mtoto anafariki. atangura kwicuza ivyo yakoze, Akaanza kujishtaki mwenyewe yale ambayo mugabo alifanya. ivyo bintu vyabaye, Lakini hayo mambo ambayo yamefanyika vyari ibintu vyo mu miryango y'iwabo. ilikuwa ni mambo yanatokea katika familia yake. Mu miryango y'iwabo nagiye kwimenya ko hari y'abarozi, Katika familia yake nilikuja kugundua kwamba kuna wachawi abari bakeneye uwo mudamu walikuwa wanahitaji huyo mwanamke kugira ngo abe ari we aragwa ubwo burozi ili huyo mwanamke ndio abaki anatawala huyo uchawi katika familia yake. Ni ukuvuga ko niwe bari bahisemo kugira ngo abandanye igikorwa cy'uburozi. Yeye ndio alikuwa amechaguliwa ili aendelee na kazi ya uchawi. Uwo mwana rero yari yabaye igitambo. Sasa huyo mtoto amekuwa kama vile sadaka. Umuntu ageze ku rugezo yiyambura ubuzima. Sasa ikifika kiwango chenye mtu anafika wakati anajivua uzima wake, kenshi aba yarozwe. Mara nyingi anakuwa amerogwa. Kenshi aba yarozwe. Mara nyingi anakuwa amerogwa. Icya kabiri, kitu cha pili gituma umuntu yiyambura ubuzima, kinafanya mtu anajivua uhai, ni ugutakaza ivyizigiro vy'ubuzima bw'ejo, ni kupoteza matumaini ya maisha ya kesho. Gutakaza ivyizigiro vy'ubuzima bw'ejo, yani kupoteza matumaini ya maisha ya kesho, bituma umuntu yiyambura ubuzima, inafanya mtu anajivua uhai. Umuntu arashobora kuba ari mu bibazo, mtu anaweza kuwa katika matatizo, umuntu arashobora kuba ari mu gahinda, unaweza kuwa mtu yuko katika huzuni, akumva umenge ejo nta buzima abona, anaona kama kesho hakuna maisha, ari mu kibazo mugabo akabona imbere atanyishu zihari, iko katika matatizo lakini anaona kama mbele hakuna jibu lolote. Ariko ibibazo birashobora kurangira, lakini matatizo yanaweza kuisha. Erega Yuda iyo aza gusaba imbabazi yari guharigwa. Yuda angekuwa ameomba msamaha angesamewa, ntabwo yari kurinda kwiyahura, hangekuja hata kujiua mwenyewe, ariko yatakaje ivyizigiro vyejo, lakini alipoteza matumaini ya kesho. Abantu benshi baratakaza ivyizigiro vyejo, watu wengi wanapoteza matumaini ya kesho. Kuba warananiwe mu buzima, kama umeshindwa katika kuba waraswe mu buzima, kama umekataliwa katika kuba warabuze amafaranga mu buzima, kama ulikosa pesa katika maisha, kuba takaza ufise mu buzima, kama hauna kazi katika maisha, kuba wagwaye ingwara idakira, kama umeugua ugonjwa ambao uponyi, kuba uri mu kibazo runaka, kama uko katika tatizo fulani, ivyo ntibitume wiheba, hiyo isifanye unajiacha, haracariho ivyizigiro, kwa sababu kungali matumaini kesho ubwo buzima bwohinduka, kama kesho hayo maisha yanaweza kubadilika, haracariho ivyizigiro, kungali matumaini kesho wakiri iyo ndwara, kama kesho unaweza ponya ugonjwa, ntutakaze ivyizigiro, usipoteze matumaini, utakaze ivyizigiro mu buzima, kupoteza matumaini katika maisha bituma umuntu yiyambura ubuzima, inafanya mtu anajivua uhai, bituma umuntu yiyanka, inajifanya mtu anajikataa, bituma umuntu yanka n'abantu, inafanya mtu anakataa na watu, bituma umuntu aba mu kibanza wenyene, inafanya mtu anaishi mahali peke yake, bikarangira afashe ingingo zitarizo, na inatokea anachukua hatua zisiokuwa hizo, agafata ingingo zo kwiyahura, anachukua hatua za kujiua, muri uko nyene gutakaza ivyizigiro vyejo. Kwa hiyo kupoteza matumaini ya kesho, benshi banywa inzoga kugira ngo biyibagize, wengi wanakunywa kilevi cha pombe ili wapate kujimaliza, abandi bakihereza urumogi kugira ngo biyibagize, wengine wanachukua hata bangi wanavuta ili wapate kupoteza maisha au kupoteza mawazo, abandi bagafata ingingo zo kuja mu vyaha biteye isoni, wengine wanachukua hata hatua ya kwenda katika zambi zinazoleta hata aibu, ivyo bikarangira batakaje ubuzima bwabo. Hiyo inafanya wanapoteza hata uhai wao. Ntugatakaze ivyizigiro, usipoteze matumaini, kubera gutakaza ivyizigiro, kwa sababu kupoteza matumaini bishobora gutuma umuntu yiyambura ubuzima, inaweza fanya mtu anajivua uhai.
uhai. Icya gatatu, Kitu cha tatu ni ukwizigira abantu. ni kutumainia watu. Kwizigira abantu Kutumainia watu bituma abantu benshi batakaza ivyizigiro. inafanya watu wengi wanapoteza matumaini. Kwizigira abantu Kutumainia watu bituma abantu benshi basubira inyuma. inafanya watu wengi wanarudi nyuma. Kandi ijambo ry'Imana rivuga, Na neno la Mungu linasema uwizigira abantu, watu ambao wanatumainia watu, uwo muntu aravumye. huyo mtu amelaaniwa. Hariho umuvumo Sasa kuna laana iyo wizigira umuntu, wakati unatumainia kubera mtu, umuntu arahinduka, kwa sababu mtu anabadilika. umuntu si Imana, Mtu haiko Mungu. umuntu arashobora gukwemerera ibintu, Mtu anaweza kukukubalia vitu ariko akabihindura. lakini anabadilika. Abantu benshi barahemukiwe, Watu wengi wamesalitiwa, barahemukiwe n'abakunzi babo, wamesalitiwa hata na wapenzi wao, barahemukiwe n'abagabo babo, wamesalitiwa hata na ume zao, barahemukiwe n'abagore babo, wamesalitiwa hata na wake zao. ni kubera ibyizigiro Ni byabo kwa sababu matumaini yao babishize ku bantu, wameyatia kwa watu, babikura ku na Mana. wakatoa matumaini kwa Igihe Mungu. cyose ibyizigiro byabo, Wakati wote matumaini igihe yako, cyose uzizera abantu, wakati wote utatumainia watu, usumba uko wizera Imana, jinsi unamtumainia Mungu, bisorangira ukomeretse, itamalizika unaumia, bisorangira wiyambuye ubuzima. itamalizika unajivua uhai wako. Gaza abantu benshi biyahuye Najua watu wengi wamejivua uhai ngo kubera mariage yapfuye, eti kwa sababu harusi yao imeharibika, kubera urugendo kwa rwapfuye, sababu safari yao imeharibika, kubera umugabo yamwasi, kwa sababu mume amemkataa, ivyo bikarangira yiyambuye na ubuzima. hiyo inatokea paka najivua Kubera uhai umugore yamwasi, kwa sababu mke wake alimkataa. ivyo nukwisigira abantu. Sasa hiyo ni kutumainia Kubera watu, abantu kwa sababu watu bameze nk'ivyatsi, wako kama majani. ivyatsi birakura Majani yanakomaa, hama bikuma, inafika kiwango inakauka, bikabisa ibindi. akisha inapisha wengine. Birashoboka ko wahuye n'abantu batari bo, Inawezekana umejivua uhai kwa sababu ya watu ambao sio heo, wahuye n'abantu batari bo, au ulikutana na watu ambao sio heo, niyo mpamvu baguhemukiye. ndio maana wamekusaliti. Abantu bose ntabwo ari bihemu, Watu wote hawako pamoja, hawako kitu kimoja. abantu bose ntabwo bahemuka, Watu wote haiko watu wote ambao wanasaliti. hariho abantu beza. Kuna watu wazuri. Imana iguhuze n'abantu beza, Mungu akukutanishe na watu wazuri mw'izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Icya kane, Kitu cha ine ni ukwiyizigira ubwawe. yani ni kujitumainia kivyako. Igihe wewe uyizigira, Wakati wewe unajitumainia, ukizigira inkomezi zawe, unajitumainia nguvu usumba zako, uko wisigira Imana, kusidia kisi unaweza tumainia Mungu. ivyo bisarangira wiyambuye ubuzima. Hiyo itatokea wakati unajivua uhai wako. Kubera birivuga ngo shobozwa byose, Sababu maandiko inasema kwamba ninawezeshwa yote nuuma inkomezi, na yule ambaye ananipea nguvu. uduha inkomezi ni Imana. Mungu, mtu ambaye anatupatia nguvu ni Mungu. Muhemu w'Imana ni waduha inkomezi, Roho wa Mungu ndio anatupatia nguvu. Yesu ni waduha inkomezi Yesu Kristo ndio anatupatia zo nguvu gukora ibikorwa, za kufanya zo kazi, kugera ku iterambere, za kufika mpaka katika yale maendeleo yetu. Paulo aravuga, Paulo akasema shobozwa byose nuuma inkomezi. ninawezesha yote na yule mtu ambaye ananipatia nguvu. Nehemiya aravuga, Nehemia akasema Imana niyo izotuma bikunda, eti Mungu ndio atafanya yawezekane. Imana niyo izotuma bikunda. Mungu ndio atafanya yawezekane. Niyo mpamvu Ndio maana ukwizera kwawe imani yako ugushire ku Mana, uweke kwa Mungu. ureke kwizigira inkomezi zawe, Waache kujitumainia nguvu zako, kubera inkomezi zawe ni kwa zikeya, sababu nguvu zako ni ndogo. nta na hamwe izokugeza. Hakuna mahali za kufikisha. Icya gatanu, Kitu cha tano, kutizera Imana. kukosa kuamini Mungu. Kutizera Imana Kukosa kuamini bituma Mungu abantu biyambura ubuzima. inafanya watu wengi wanajivua uhai, Kubera kutizera Imana, kwa sababu kukosa kuamini Mungu bikwegereza Satani, inafanya shetani anakusogea, bituma abadayimoni bataka ubuzima bwawe, inafanya mapepo yanatakia maisha yako. niyo mpamvu no gusaba Ndio maana ninakuomba kwizera Imana igihe cyose, ukuwe mtu wa kuamini Mungu wakati wote. gushira amaso yawe ku Mana Uweke macho yako kwa Mungu igihe cyose, wakati wote. gushira amatwi yawe ku cyo Imana ivuga, Uweke masikio yako kwa yale ambayo Mungu anasema, gusumba kuyashira ku byo abantu bavuga. kukuzidia gisi ungeyasikia kwa watu ambao wanasema. Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Icyo ni cya gatanu, Hicho ni kitu cha tano gishobora gutuma abantu biyahura, kinafanya watu wanamaliza uhai wao, ni ukutizera Imana. ni kukosa kuamini Mungu. Reka ndangiriza hano kino gice cya mbere, Wacha niachie hapa kwa hii hatua ya tano, ibisigaye hatua ya bine kwanza. Kwa hiyo vitu vinne ambavyo vinabakia, reka tubivuge mu gice gikurikira. wacha tuseme kupartia pili ambayo inafuatia. Imana iguha umugisha, Mungu akubariki. Imana ikurinde kwiyahuramo, Mungu akulinde kuua maisha yako. Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki sana.